खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर पुनमपु अहन मंगदा ताराम नौकजरी हौजी फावगी मरेबा पावदा Drug and Vaccine Distribution Management System Health Minister L. Jankumar ngasi launch tawkre amadi law unariba mafam ngak senuna thamnaba the Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act ingisuni taramari samlabasu miyoi kayana yum amadi chekone chungma kaya sagalakba leptre huji paw sandong pizari Drug and Vaccine Distribution Management System Health Minister L. Jankumar ngasi Babuparada leba Minister gi Conference Hall da launch tawkre Thoromaduda Health Services ke Director Dr. K. Razo State Mission Director N. Bandana Yaungna Health Services ke Official kya susauya ke Minister L. Jankumar na ngasi launch toriba Drug and Vaccine Distribution Management System asina miyoi bada siznagadaba hidak kaya arembada manghan badu kohan mangam lagani amaromda miyoi kaya na hidak lainana ba honabada arembada matam manghan ba adusu hanthan bangam lagani Manipur da lariba district da karam hidak darakar oibage haibadu khang mangamle darakar gi matung ina atuba matam da hidak seng piragani haike अखोना सी सिस्टम क्रिएट तौबा है सी सिस्टम क्रिएट तौबा अखोना साइन तौनग्रीसे मसे छिलचेदा बेस तौबा मखलगी सी डीएससी ना हाइबा मखलगी सु मखलगी ग्रुप से का कोई का साइन मा कोई तौनग्रे मदुगे अखोगी इंप्लीमेंट तौबा पार्ट नि लसिदा कोइना मसी बेनिफिट हाइबताई मसे राइट फ्रॉम हेक डिमांड हेक ला एन हाइबा कोई मांग देख लइबा मदुगे ना कोइना परचेज होलसी ने खनबा मदुगे परचेज दगिना मरी ला कोसिना इकोन कोन बगे द लास्ट मैन पेशेंट भाव योगसे सी भाव के ट्रैकिंग सिस्टम हाइबताई सिगे से हौजे आइ मतलब मैनेजमेंट सिस्टम चिना मदन कंट्रोल तो बम सो कोइदा याम एवरी कोई ट्रांसपेरेंट कनो मोदा कोइदा शॉर्ट ऑफ हाइबताई मिशन डायरेक्टर बंदनाना ngasi launch toriba system asina miyam da haktheng na kanaba kaya phanghanbata natana drug sing kadai da kari maramgi pukhibano haiba chapchana khangmangam lagani haike health services ke director ke razona manipur da drug system asina management tawada laithok hanbata natana grassroots da kanaba phanghanmangam gani matam helaba hidak langthak sing masak khangdokpada su lairagani haike Manipur Sarkar na lamda masigi law unariba mafam ngak senduna thamnaba the Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act ingisungni taramari samlabasu miyoi kayana yum amadi chekone chuma kaya sagalakpa leptre Kakchang district ki Sugunu Kendra gi mafam kaya da law unariba mafam kharada chekon amadi school chuma kaya sajanbagi thabak chatharakle lawfam kharada noba fencing khajinduna tongan ba thabak kya paikhatnaba samsaba ISTV news na thengnare एक असिले रबसु मैरेनबा सिंग थबक पाइखतबना एक असिगी कानाफम खंगदना लैरे रेवेन्यू मिनिस्टर करम श्यामना एक असिगी वांगबदा नियम कायना थबक तोरम बयावरबदी मदुगी चपचाबा थबक लखटकनी हाइना फोंदोकिबा लैखरबने पनबयाय एक असिगी मखादा नियम कायना थबक तोरम बसिंगी मथक्ता हाइरबा मियोय अदु सही अहुमदगी मंगा फावबा जलदा थंबा लुपाली सिंग यांखैदगी लाख अनि फावबा फाइन थियन भाइबा वाफम यावरी Apun banupilum na senduna stop global warming plan D3 haiba thoram ama ngasi Bisnupur da hokre mathang thagi tang kun phawba Bisnupur district ki mafam sing da uzara kaya thakadori ngasi hokdokpagi thoram da MLA Govindas Konthaujam Bisnupur gi DC Pawan Yadav SP Jogesan Rahovizam Bisnupur gi Chief Medical Officer NG Jayant Singh Bisnupur Municipal Council gi Chairperson L Manilaima UCM gi President Sunil Karam amadi Apun banupilum ki President L Pramodevina maruba miyosing oina saruyake thoram aduga mailenana tidim lambi ki mafam singda uchara sahumrom thake thoranga mailenana Govindas Konthaujam na haikibada malem gi aying asagi khalkai tharakbada kharada oirabasu kannanaba honabada saruyadaba haibasi malem da lairiba miyosingbu hinghanba pamdaba misak amani haike mangna makhata aduna rajniti tawriba sing amadi angam athau khudingmakna fazaba wang ngangbagi mahota thabok oina tawbana phai haike Musina miyoi ba koida akoi habit na ma honne प्रकृति की भाषा से हमको ना अभी हैबिट सिंह तो होंगे फिर यहाँ तो जितने में आते एसी पांडे तो जो मन को ले दो ना मत रहे अब पैसा पाए बस दी एसी बनुंगा
फेन की मखा दले या गने बा पैसा पाई दबा आई प्रजा में और इसलिए फेन सुले बंगम दबा एसी सुले बंगम दबा नि कदा लेनी मकोई सिंसी अकोई पुन्ना सेन पाई दबा इना खुन दबा पुन्ना अकोई पृथ्वी इमा की लैमा सिदा पुन्ना नुआय लेने से है बता रही अकोई नु था बता UCM की प्रेसिडेंट सुनील करामना उ थारगा हिंगन्ना बहोदरबदी कानाबा फंगलोय सिंगदा उ यानथतपा अमदी लामै थाबना ngasiगी अई ngасаगी होंगलिबा पिबम असि ओहेलकपनी हाइखि पुदसु एकोगी उवा यानथलपा सिंगदा लामै थारपा मयाम सिना हौजिकी सागलपुगी सांगसे अदुमति वाखलाए अदुना मरम मरगना साबै सांगनि हेलक तारगदी मियोय गैसि तोवान बलैना अमदी तोवान बा मिसिमिना थोको याबना मरम मरगना सारिबा पोदसिदि ngapo नमदमता अनुना था अमा मया चंगना संथरइबा स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग प्लान की जैसे माय पाना सथबा वर्षन सलाम थोंग लेबा रिमा फूड इंडस्ट्रीज ना साहोंगना साबा तोंगान बा पुथोलिबा पलम कया ngasi लरियंग बमले कायदा लेबा यूनाइटेड यूथ क्लब की संगलेन दा पांगतोक पथोरम अमदा लॉन्च तौख्रे हौदोपकी थोरम दा चीफ मिनिस्टर की लोइनबी नोंथोंगबम हियाइनु चनु मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा NSIC की डेप्यूटी मैनेजर L इवेटोंबी जिला परिषद मेंबर L ओलेन MIDC की चेयरमैन P लोकेन DIC की जनरल मैनेजर Y रघुमनीना मरुबा मियोसिंग ओइना सरोयाकी रिमा फूड इंडस्ट्रीज की प्रोफेसर L रिमाना सहावसे मालेमगी मियामना यामना पाम्बा ओइबना मसिना मखल कयागी असापोट पुथोक्तुना मालेमगी कैथेलदा मफम अमा कनबा ngamnaba होनागनी हाइखि थाबदी मपालमदा मयाम मना थारे एदुगा हौजे डिपार्टमेंट मसा मयाम बिजनेस मसा ना इंगोंदे प्रोडक्शन लौरगा तौररी रो मटेरियल लौरगा आई साइसागी हौजे सहावगी चामना हायरगा ब्रेक लाइट टी हायरगा हौजे खंगनरिबा पोडसी हौजे पोथोकसरी एदुगा आइटम मयाम पोथोंगनाबा आइटम इसाद नॉलेज लेजरी हायतारे मयाम लेबिरिबा मयाम सिना सेंगना बेगास लेइरे हायरगा लोसन बिगनो एंगोंदा पाउ पिबियो मोगी प्रोडक्शन फजना पोथोक सके भारत सरकार की इंग्लिश गनी कुनिथोय फावदा लौमी सिंगी इनकम सरुक अनि हेंगदनबगी पांदमदा पैकटपा थौरांगी सरुक अमो ओइनंगासी कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल वेस्ट की फार्मर क्लब तरामंगादा फौ हुननबा लौ पेंगनबा अमदी लौ खाउनबा मसिन सिंह नबार्ड की सेंटर मखादा लो कॉस्ट टूल्स सिजनरगा लौमी सिंगी इनकम हेंगदहनबा हाइबा प्रोजेक्ट की मखादा फंगहनबा मशीन सिंह सिजनबगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स लम्फेल पाट पांगथोखरे थौरम अदुदा नाबार्ड की मणिपुर रीजन की जनरल मैनेजर PN प्रवीत कुमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर T हॉलैंड ICAR मणिपुर सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर I मेगाचंद्रना मरिबा मियोइसिंग ओइना सरुयाखे जनरल मैनेजर PN प्रवीत कुमारना नबार्ड ना लौमी सिंगी याफनबगी दमक मतम पुंगनमक्ता लेरे नबार्ड की अककनबा एजेंडा लेते लौमी सिंगी काननबनी हारबदी मदुना नबार्ड की एजेंडा नि हाइखि of these initiatives there are many, let me tell you, but how best we should benefit, it is for us. How best we interact with the agencies, it is for us. I know there may be lot of expectations, but again it is our effort that so today's whatever initiative which we are talking, doubling of farmers' income through use of low-cost tool bank. This is one of the important, right? I would not comment whether it is successful or not, whether it really makes that or not. It is for you to tell us whether you have benefited from it or not. It is for you to tell us. But we feel, if not 100%, at least there will be a substantial increase in the income. Chief Minister N. Birena Manipur Miam gi fana ba bakhaliba thabak thoram sing thoidokna miam na khangle adubu lengang na praja miam gi kholauna lenga ki ashoiba system asibu semtok na ba criticize toba mioi singbu right to freedom of speech amadi expression lehenre haina em suna thadorakpa serol amana khangalagli
communal laktanaba video share tawriba mioi singdu ngaihaki tholiba problem singdu laksananaba hotnabada Manipur police na fajilabasu maral leiba yaknaba amada tawgadaba amagum tongan ba kaya pansilaga lebaki interest tawangang bamisak amada Manipur sarkar na uliba mawong ase democracy bu lana thabak tawbani haina emsuna lawi hairi hauji paugi marthat naten ba break am tang lawjari. Admission open for 11 Science and Humanities, Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape. Dedicated management and faculty. Congratulations to our students, Lucky Son Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Baba. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jamane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yoti simber. Dudi sana gi mohut yang na sinbe andre. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oza singna exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki amadi coaching center asigi exam tips, regular mock test, suggestion amadi study material yamna chanaki HSLC exam asi thagadawa satra singna topper oige higher gati matanga chunanga coaching centers da miyana thajaba thambiyo. I'm Selena Kaisam and I am a commission. With grace and support, I have been able to secure first position in science stream in the council exam 2018. Aina kometa changa kiwase asagi school atai siga khetna ba nagi 11 and 12 standard ki students sing tungan ba floor da thamak strict atmosphere thamak pa personality development ki extracurricular activities kaya ma participate ta hon ba faculty of teachers ki quality khenarak pa adu sing na so ai comment changa kibene such an institution asigumba gi achiever amo erak pa say it is a huge sense of pride for me. Be a commission today, excel tomorrow. India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew makhal suna leijare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu. Chilchil campus is located at Kangatongbi. Chilchil Ministry, among other projects, is running a school from nursery to higher secondary level. The latest addition to its program is opening of Bachelor of Arts Degree College. Facilities available are hostel for both boys and girls, well-stocked library, scholarship for deserving ST students, and grants for children of Christian workers. Enroll now. Admission is open. Imphal Valley Academy Co-Education, Dhari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features Boys Hostels, Girls Hostel, Lab for Physics, Chemistry, Biology and Computer, separate boys toilet, separate girls toilets, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Breaking Matunga Taram Namoksari, Makataba Pauda. NHN IM Amadi Bhar Sarkar Gimarta sign Tona Kiba Framework Agreement Amadi Citizenship Amendment Bill English Ngani Tarataruki Matangda Manipur Pradesh Congress Committee na Sinduna Bichiro Teliba Congress Bhavanda protest meeting ama pangchokre. Thoram Aduda Hanagi Chief Minister CLP ki leader Okram Ibobi Hanagi Deputy Chief Minister Gaikhangam Yauna Congress ki MLA Amadi Karmi Kayana Saruyaki. Integrated Rural Management Association of Sinduna State Level Workshop on Gender Mainstreaming ngasi Classic Grand Yada Pangchokre. Association ki Secretary Helam Hokimna Haikibada Asigumba Khananainaba Asina Gender gi issue asi Kharadang Orabasu Fagarhanwangam Lagani Haiki. Emergency situation matamda any government side tagi or any aid workers agencies tagi ekoina intervene tawbasi. How far are we gender sensitive to that? High big report amasi. Lak nanga ekoi study macha ma sampling tawraga tawzabni. Madugi findings to ekoi na extrapolate tawraga.
larger framework gender mainstreaming gi matangda how well we can mainstream gender issues in every aspect of activities in seda high bagi pot to lakna bane aduga it is also to enhance the capacity of civil society and other important stakeholders for policy effecting changes in the policy wherever required, and also program support to meet the specific gender needs. Hai basi ekoi gi main objective ngasi gi program gi main objective hai batare. Disaster Management Institute Relief and Disaster Management Department na District Administration Thawal ga khusam maduna disaster management ki matangda nomagi oiba awareness generation program ama Thawal DC complex laiba counting hall da pangthakre. Thoram aduda Thawal DC Ice Rosita SDO W Gitanjalina maruiba miyoshingoina srawyaki. State Disaster Response Force ki team officer W Asoba amadi training officer Namita Tongbramna disaster thorpa matamda kari section thorang lokhat kani haibadu miyam da khangan ki. State Disaster Response Force ki volunteer singna karamna asokpa singda first aid pigadage haibadu miyam da khangan ki. Sandil gi Zafo Bazar da matam helaba sana thanama polam sing yauna hidakaya Anal Naga Students Union Sandil na drive zathaduna fagat khre fagalapa polam sing miyam mamangda hidokduna manghan khre. Sika Higher Secondary School asi Longjam Anand Kumar na Salaigani haina media da Yorok ki bobafam asi school mapu oriba amadi founder secretary Surbalagi ayaba pikibalaite. School asi Surbala masagi khudong sadaba malairingai cherakta Anand Kumar amadi mioi khara laklaga matam khara school asi paizage amadi condition khudingmak ngakna satke haiba yabadagi English gani 13 gi February gi tang 13 tagi February English is ngapigani English ngani tara humdagi February dagi English ngani tara taruki February fawwa list dit inaduna sinakibani hai. Demand pangjiba fawwa All Manipur VDF Welfare Association na khongjang handoi haina association asna thadorakpa cherola sina khangalagli. Haujule chalakpada mariba paw amhana pizari. Vaccine Distribution Management System Health Minister L. Jantukumar na ngasi launch tawkre. Amadi law unariba mafam ngak senduna thabnaba the Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act ingsungi taramari semlabasu miyoi kayana yum amadi chekona jingma kaya sagalakpa leptre. Hauzi pawbi na dia sabina pizarba Manipuri paw matang salojare miyang tabiri ba punama po mukana kurumjare.